Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar a chhir tu silian sang puya Chief Minister Puzoram Thangan lok ayukta din konga Mizoram chu India mar chaka hruai tu ta jinga mi ani ati Self-help group the Thilsiam chu pho chona Regional Cells of Rural Artisans Society Saras Fair 2019 chu Vein Khan Champhaya hon ani Prime Minister Narendra Modi John Asia Khomol thanglama itngir hun omthin tiji omturin in buktok taka mala ka tulati Justice Sharat Arvind Bobde chu Chief Justice of India Somli Pasirin atam Vein Khan ruat ani Vein Khan Aizawl Vanapa Hall Vigilance Awareness Week polin in khom buat sai ani Chief Minister Puzoram Thangale Mizoram Lok Ayukta Chairperson Pusilal Sodaten an man pui Chief Minister chuan Vigilance Awareness Week chu hlemhlet na le erung na la ka fihlim theina na malak tharna turan angein digna uma thil diglo le sola ka fihlim theu turin kalkhom te soma dignain ro arel theina tura sarkarin the to pa chuan thu soin Chief Minister chuan lok ayukta din konga po Mizoram chu India mar chaka hruai tu te jinga mi ani ati lok ayukta chairperson Pusil Soda point hu soin Vigilance Awareness hapta chu Sardar Vallabhbhai Patel piancham October ni somthum pakhat atla tura ruwa manani Thil swalti chiang taka hria chungchanga lok ayukta hena thu thlen hre tur ani lo thu soim thu thailu tu te chu The Whistleblowers Protection Act 2014 manga hum ani tur thu tele eruk na le hlemhlena chui chokonga anpuin awanga lom tu soina te pek ani tur thu soibok Vigilance Department boss sai vein in khom ka hroi tu Chief Vigilance Officer Chief Secretary Pulalun Moy Chongo chuan Vigilance Awareness Week chuan thil ti swal tu te chui zuile an phu tok hremana pek lama mason lam chau ni lovin atira tanga thil fel lo le diglo omlo jok nan mitin an film khur thale na tura in shilshen ni jok se atia akai hroin in khoma tel sarkar na thokle zirlai ten nun phungarin man nei tura in tiam na thu an soi ho ani National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD noya Tribal Development Fund manga World Vision India Chimtupui Area Block Development Program in Longklai Ardibok hu chung khosoma mirethele harsa te dom kan na Integrated Tribal Development Project ITDP an kalpui tu chu Vein Khan Longklai Central Wele Hola Agriculture Minister Pusilar in Sangana Hong Minister chuan ITDP chuan ele bara in todel turte sumde chodang yang het nei turte sum khol turle wantlang sel atan te zirtin le malak na sang a huam tele wangim masona tura mamo akim veka akalpuina tur khuwa tele Longklai district pumpui tan po mal somna ro pui tak ani dona wangin a hlo cham thiang lowatia cho mele ACM na bol ho sang namdang siam omrang thin te chu mani thar so nge manga thak a hun to phaya tanga damdoi manga songbol thai local thin hrisel atan po poi thei te chu malma ka mani thar so thai thiang him la hrisela in todel tura chanak atul to tak zetani atibok ITDP tribal te chenna khosom chon hu mam pui chon tlang pui si tlang pui kolcho west kolcho east saika paithar arvan nele rul kwala te kumruk chung kalpui ni dona heng khuwa chung ko zani than chuaten thei huan siame ranvul manga izona ngel het an nei theinan malakani ang akalpui nan hian cheng vebel chakhade noi somsri rom manani Minister hi Agriculture Development Board Vice Chairman Longklai is bial to MLA PHB Exava Baka lunglele Longklai District Sarkar thokten an troi om ani Thingkang cheng Paul Indina thil chi sang siam chok thin self-help group SHG 10 until siam chu an pho chua an shalna hun Regional Cells of Rural Artisans Society Saras Fair 2019 chu Vein Khan champhai honani SHG za somli puriaten hena bank loan cheng noi zani somthum pakhat sem chu ani Rural Development Department and Mizoram State Rural Livelihood Mission Trang Dunian both site champhai karot veng Vani sa Saras Fair Hongtu Rural Development Minister Pulalrot ki machuan rin omna taimak na le inpum khatna ne na tho ho ani chuan hlothlen ani zelang atia mizo te chu kuthem thiam tak Mizoram mai ba ka India le khovel deng chok thei khopa kuthem thiam le tho thiam nam ania an thiam na chu mangtang kaya pe punzel turani minister chu na tia thingtlang mi kutna thok te chu sarkar le puipoin ngai poimo in Mizoram sarkar poin a tha tham don no ti suin SHG member te chu an sum hwang angte
ebo baramang mai lova pe pung tu ni turin asomani INPR le Revenue Department chang tu ni bok Minister Paul Rot ki machuan champhai le kolasi pa FM radio station bun ani theinam Information and Broadcasting Ministry dorani thule SADP noi ram nei loten ezna ngel het an ni theinan ram ngai to saktuma ma chopne ani thua soibok Mizoram Pumhuap has Rasfera Hian District Panga Rural Development Department Noya Block Som Poli Tangin Mizo Mai Chede Tilsiam Chule Tharsuate Dorsomga Pakhata Phochuania Thale November ni Thleng Au Ang Sarasfer hi Sarkara Pui Ministry of Rural Development Chuan Ramchung State Tina SRLM te chu boche turina beseya emeti hlotling tur hian Mizoram State Rural Livelihood Mission Point kumin sangni sompokua somni sarkar kumkal mek chung hian tumni nei turin ro manna asiama champhai ba ka hen kumin December hen aizol nei turin ro man ani Sarasfer hi Mizoram kum sangni sompanga tangkhan bo sai tran ani Kortha Police Station 10 Sab zu thanem tak anman Mami District Court in 2 boys in fel to chu nimin kai khan Mami dumping ground na Mami District CJM Hawati chiat ani Kortha Police ten Danova Thanom State atanga local Sab zu anman hi Sab zu puitling zerok somsari pariat le chanve zani samthum pakwani a heng Sab zu le bok te hitol chung shona re chuan cheng noile man hu ani he hun hain Mami District CJM ba ka Mami SP additional SP SDPO le sub headquarters we me shoi tu te antelani May sa khel mola phulem pha turam malak na hunrei tak cholsan to chu Siha District Sports Committee le Siha District Football Association tengen angin Sports Minister Purbado Moiroi te in tukin khan tlo SDSC le SDFA shoi tu te chuan May sa field ta phulem pha turan ha tho chuan du thu asam lo hleti Minister Hishilin and Coal Department noya malak na nilo ma se Sports Minister ni na atanga mala pui turin nge na Sports Minister chuan aizola thlen huna Deputy Chief Minister hna Field din mun hi alo soipui tur thu SDSC le SDFA shoi tu the shilani Siha kan correspondent hna atanga thun dan chuan me satla field a phulem phanan hian NEDP atangin cheng viable charuk chuang ro manani a UDNP department noya tho ania contractor hi Great Sports Infra Limited Hyderabad ania hunrei takan cholsan to a na tho to sa point du thu asam lo hle ti SDFA shoi tu the minister hian no shilani MPC Thalai General Headquarters chuan Congress Party in an sarkar lai SSL RMS noya zirti tulak nana danan siam chop chu a fel helani ti threng chungin Education Minister in manglui antia hemi chungchanga voina an thu chua MPC Thalai chuan Congress sarkar lai andu sakzong te chau zirti tulak nana danan siam Education Minister in aro chun zui zel hi an ngai thiam lo antia mangjui tolo turin le ramle hnam ma khuanga ya athiam le tling te chau zirti to ta na la thin to turin anti thu on sreni tun mai SSL RMS noi advertisement chu alova zirti tu samkwa pakhat lak chungchanga Congress le MNF te inchir thena satak lo lang thar le hian heng party pani tengei hi zinatlak chiat na thlen tu an ni zia ati chiang hleya an ngai ti an soya Mizoram sarkar chel to thine chel mek tu Congress le MNF party ten athiam le tling te chau zirti tu alalova party mi le du sakzong te chau lak thena tura dan phu chop Voin thlanga an man thina wanga zina in na sataka atlak siat phate Central Service a po Mizo Thalai te kan tlak nem pha hle mai te MPC Thalai te chon nam ang point amol pho thak hleni anti Chanchin Thari All India Radio aizol tanga pu anani Prime Minister Narendra Modi chon Asia khomol thanglama in hir khona om thin tiji om turin in book to taka mala ka tu lati pu Modi chon hengram te thune na za sakle an ma ani ram chung bona in nam hnoi konga po za thiam taka chet lak atul thu soibok Saudi Arabia ni khachama thangmek Prime Minister Modi chuan an chevel ram tenen in kum kana thatak an nei tia India mi tam tak kheng rama hinan khosame ka ti bok remna le monna om theinan akai hnoi ram zong zong ten anti thei tok tho anti angai atia Pomodi chan Saudi Arabia lal King Salman bin Abdulaziz Al Saud le Crown Prince Mohammed bin Salman te kai thun noya India na Saudi Arabia in kum kaina chu anghet de zolang atia Pomodi chuan G20 chung aram pani te chuan in tluklan na om theinan le masona tlontling om theinan an thok donani atibok Justice Sharat Arvind Bobde chu Chief Justice of India Somli Pasirina tan vein khan ruat ani Justice Bobde chuan November ni sompret khian ren thutiamin atna hi azom dona CJI Nilai Ranjan Gogoi thak anga thasom pasiri chung he na hi achel dona April ni somni pathum sak ni somni pakhata acholang President Ramnath Kovind chuan Chief Justice ruat na hi vein khan apom Union Law Ministry point ruat ani initiative achua to bok Justice Bobde hian kum sang ni khan Bombay High Court azoma Madhya Pradesh High Court Chief Justice atam
October sang ni som ni phani khan ro tani a April sang ni som pathum atangin Supreme Court a jachatan lak lu ani chanchin thar cherti topnan atlang pui Chief Minister Puzoram Thangan Lok Ayukta din konga Mizoram chu India marchakam hruai tu te jinga mi ani ati self help group te thil siam chu pho na regional cells of rural artisan society Saras Fair 2019 chu ven khan champha ya honani Prime Minister Narendra Modi chuan Asia khomol thanglama inhir ngon om thin tije om turin in book tok takamhala ka tulati Justice Sharat Arvind Bobde chu Chief Justice of India Somli Pasirin atan ven khan ruat ani chuti zong chu chanchin thakan pon thei chu ani